Minister! Běgaj od... Já igram po stěhové vrat. Idi za to da napravim čačkalića. Ja bi kao se isto premijamo za ovo, imaš kazna. Kako se reći? Što treba da platiš? Da što ne platam nekoliko? Da što da se preće pametno. Ja li ti go ispižem? Ne ti go ispio. Ja ti kaža pa je kad ti go ispižem. Ne, brat, ti se preće pametno. Ama samo ne puno treba kažeš. I ti za mene ono što sluši me kad mi se ti uši. Jako pomijel, kad ti mi za toga, jako pomijel. Jako pomijel? Tako ima pazi! Ko je na ovoj dele? Jaz! Vedi. Dobro je samo da se meta. Ti ti mu na diksa. Ti mu na diksa, da go skaži. Čekaj malce, čekaj, ама ja, da vi kažem ovo sve Ja mu bio na diksa, da mi kažem neko u te baš kako skrči jedne. Абе има видео запис! Але клека слушаш от мене. Абе има видео запис! Jajca! Вижте шефа, пие нещо. Jajca! Нема. Оsim улична вода. Брат, абе sve okej, samo shvaćate li neka me snima cijelo vreme? Alo! Zašto vas krsi tak na dole? Абе ти некој пази има так идиота! А кога му кажам? Не идиота! Абе пожалим на пияниот бега, она му кажала на пияниот тако има. Пуца ти ме припуш. Која е лопатата? Ау, не ми се верува го искаш. 16 секунди.